ebigobanio ase ingaye ebigobanio ase chintakunero chiao elinde nkorente aye amo n'abarwani bao bonsi beseji nechibarasi n'abalini bechibarasi bonsi ababogoretie ebirwanero byeseji umugando yo omonene nigo orabe ubogoretie chingaya nechinguba nemyoro abarwani baye abarwani bayemi na aba Ethiopia na aba Libya mbabe amo na barabuo bonsi mbabe babogoretie chinguba na ebigobwa byebyoma omeri amo n'omugando ye bwonsi bweseyi na egesaku gya togarima kemenyete are ensemo ya sugusu amo n'emeganda yaye yonsi abantu abange mbache amo naye engana ya Nyasaye. Ogosoma waitu wa kabere haru mutumaseti Mateo ya kabere inye eyemo goika sana satu nago chikere asobo siwa Nyasaye uyura cheko gambia abale moyo na abakure ase okuboki wakwae na oboruoti bwaye randi aringana rya Nyasaye kora umukia ase engaki ekogwenerete na ase kurera na togonyera na wasarora ase obaremeraria bwonsi na ase okworokereria na engaki neche ekero abantu abange okworokereria kubogima ase aborokiwa abange muno ekiagera amato abo nare nebyagaso barabwo mbe akanane korwa ase okoigwa ayare ayekene na gonjokera emegano ao kolendaye werite ase amangana onsi oremie mechando kora emeremo yoborandia ikerania ogokora kubasomba bao naki inche wana naikire koumorwa buna okorugwa wekenyugwa narwanire esegi erengiya na akorire orgendo na arendire okwegena nyuma asaya na agacheirwe egutwa
yoboronge eye omonene umugambi woboronge arange aseri tukoriria gosetarinche weka arae korende n'abantu bonsi abanjete okworokeregwa kwaye ingana ya Nyasaye tutini nasebanje. Hallelujah, 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 hallelujah. Onguru abenainwe kusoma kwe banjiri ndagatifu na yarigitwe na Luka Nyasaye aiwe Luka 13 chakere 22 ekero arenge kogenda Yerusalemu agetase emechie nebichie okworokereria omonto oyo maka muboria monene barabuga baratoliwe nabake akabatebia tema mono gosoase gesieri kereke gote ekiaga nabatebirie abantu abange nabaligie gosoa abarboti bakonyara kero monyene nyomba ara imoke na gosieke gesieri ine na moche mochake gotene na isiko na gotura gesieri moko bora omonene toigorere nere na wairanerie mbamanyeti ase mokorwa irio na mochake goteba nigo twarenge koria na konywa asobosio bwao na enkoro ndere na abatebire timba manyeti ase mokorwa kerwa sende ine mwensi abakoria mabe irio na mobe nokorera nokoriana ni amaino ekaro morare Ibrahim na Isaka na Yakobo na ababani bonsi asubrambale abamoerio baracha ko baberi tangani andi mbara aberi tangani baracha ko babomoerio itulnere banchiri Mungu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Olitukelige twacha kolero monto makasana 1996 mtoto 1996 no monto moke no mwana moke atirinde bona ikinyasaya akolirendo tonyare ko ikeli nyasaye ndoko nyara ko ikeli nyasaye so litukulia rere karo to kulirio bugima bwa still no sirire we are celebrating life to chengera bugima bwa asinge joto ko se bibilia nga litukelimo asobosi wa nyasaye ndingana emyaka erifwe mengana litukeli. So life is a gift, is very precious, not just a gift, but the life is one of the greatest gifts that God gives man. Kutubeka senseiga kineke genieke nene nyasaye kana tubeta senseiga kine maana ke kulireli senseiga matuka litororo karati yakora ba macho mogaka ngukugera baraya bangina wotigana gerabo kerokora tora senseiga matuka mange etomanyete no marembe ose tukwangaika ngomenya tega era bisana tenga jovata nje je no mugondo tindigochi njabona kero monta sensei ni mangaiko tunahangaika ngito kwangaika mwana mwana tokorie ndagera kibesa maremo kwagaja nyumba jingia tosomia abana bintu tukwangaika sensei ende nyasaye ko nyore toko mwali tukeli mogo sabe nyina baesitie batesa batulioka itokaende kanisa ona ntio traba kristo sabatulioka nyina bakatoliki ba minta bande kwa nyora Jumapili Waislamu Friday lakini matuka ya sita ngayoka nyora tole kwangaika tu lakini maana yake rokuliriri kimwanya bantu ebinde bitokoliki bya isanire osembira isana esa njiri go isana kibesa no chiri njiri go isana osoma to atakere osoma kero kuigu na Ezekiel gusabanya saa momente emiaka Isaya 38 Isaya 38 Isaya 38 mwenda magosome nando kolengera libyo gosoma kumetuno kukumisana ili nayo ngaki ngiona mundu ngaki uno tegetense miaka irengo tetenya saa komende Isaya 38 verse 1 asama tukali Ezekiel akaruara akarendo kiege Ezekiel akaruara akabange no gukwa kero mundu arwarire ngio jakoba aye kingukunda akinakuri ane kero gendo kia wakiro mondenga ente kingongora kinakuri yenge gendo toba tense mono ningi makweli Ezekiel akaruara
akabange no gukwa. Isayo mubani musinto wa Mosi agacha asare akamotebia. Aina romo ne nagoteba. Ebe kange. Amo ne nyumba yao. Yongekero muntu kwa birange ukwa ngiwenda okora. Lakini ngoma ite litugulio kunole no maithe. Yondi wenda kwebe kange. Okanya bakuri nya itali bekerwa maje ngandangelio mongina. Kwara murangeli no ndera. Mongina njuoja. Ayango kungoje tatu. Mutu koja kugose mugazo. I don't know. So, yonge ndike tangane kartu bitenga makweli naro ngitu wenda okora. Be kange amone nyumba ya. Kara be kange ne nyumba ya. Ekiagera goikokwe toko wena. No goikokwe. Gosia maruri nare kero muntu kurara akona terminal illnesses. Ibi cancer. Orinara anda abakatemi chanda menene. Ezekieli akaonchoro bosibwa bwae. Ujia se enyasi agasaba monene. Yonge ngente ketangani era akorete ayorate ngangu kule ngio rakore. Ayo katenga gakindi elio montangoli amngoli ngombe nere isiko ya. Kingo kunyole na arakore ndo kieke. So sometimes human is speaking, if you are told today that you are to die, what can you do? You rakore. Panta bango tengangu kura ono toko buena. Ora akombo cha na na karua kura bantu batigale bakore ndo kieke. Ago chande kasingenjo. We are very selfish. We think about ourselves. Ngebe kange. Ere yenda akorete kyoka tukamete akari nyasi agachaka gusaba akabora. Yonge yende tangani era akorete nesa. Agate agakinje tianda rasaba. Akabora bono monene na agosoroire. No monene akore ndokiege. I beseech you na agosoroire. Inyora buna na abeire gukubwati ase obwegenwa. Ako inyori nyasanga gaki nyasaye nyora. Akino mugenu nde nyasaye gaki yendorera mabira gaki. Nyasaye, ndorera mabira. Asobwe yemya kerenga momende. Ngane bonus. Ona nanyo kole moyo bakalero yongi yoro chokole nze. Yono bwa tanke myaka 100 aronjaro. I will not die young in the name of Jesus. Hallelujah. To itabeli wakora usanga in the name of Jesus. Konyo katena ibwe kanyasabu ate nyasani kabwata bandaba. Kina ako begete likoli aliokwa. Yonga kero kendo ise kwa bele nyasani na komende myaka sta komenda. A komento gendra go sali go so ko rendro kora yara maya. Yonga ere genda de nyasanga gakinya sai nyora aya na kolira maya sense. Igo igwete mbara bya komentu amatuka amange na aba yako semba libara kora mabe. Nyekole ke ba wita bando nyasani na nimya. Hivyo kama Mungu ataniongezea miaka, atakumbuka wema wangu. Hivyo leo tunafundishwa kuhusu kutenda mazuri. Ukiwa duniani, kama wewe ni askari, naona kuna maafisa wa askari. Kuwa askari mzuri. Siyasema ati wewe ni mbaya. Jana niliona, wacha niambia maaskari, niliona kuna mtu fulani, I think that man is a tourist. Au atari. Alikuwa Mombasa. Sijui alikuwa ana assault. Alikuwa anapiga mama mwingine. Sasa akipiga mama mwingine ni mzungu huyu, walimshika. Wakamchukua kwa koti. Sasa wakati alikuwa amewekwa hapo kwa sijui kisimbani, mnaita kisimbani. Huyu jamaa alianza kugombanisha maaskari akiwatusi. Mpaka alitemea mwingine mate.
Na anaongea Kisungu, anatupa ile majina mbaya ya Kisungu, anamwambia nonsense. Don't look at me. Tuo. Sasa mzee askari ukiwa na bunduki, mtu akutemea macho utamfanyia nini? Na konga yeye mbili mpaka anashangaa. Baadaye hata mimi nilisema shwari, mimi ni padre lakini nilisema shwari. Mimi ni father. Askari yake mimi sina bunduki. Mtu anaweza kunitemea mate mpaka kwa macho. Lakini mimi niliona mtakatifu. Hiyo clip nitakutumia. Niambie nikutumie. Alimtemea mate. Niliona askari mtakatifu. Siwahi kuona askari kama huyo. Ako hapa katikati, msungu anamwendea, anamtemea mate. Chama alipangusa mate hivi akanyamaza. I was shocked. Mpaka sasa nikaanza kuangalia kwa hiyo clip ya TikTok kwa comment section. Walisema huyo wacha akuje Nairobi. Alisema mlete Nairobi. Nairobi ni nini kwa hapo? Ati akuje Nairobi kuna kuna kwingine Nairobi hawatemee mate hivyo ndio waone. Hivyo ni nini wema ni nini? Wema unamaanisha tusilipe mabaya kwa mabaya. Mtu akikutemea mate usimpiga hata. Mtu akikutemea mate umwangalie, ujipanguse uende. Hata atashtuka. Atasema huyu ni wazi. Lakini mtu akikutemea mate umpige kofi. What will happen? Mtaanza vita. Na vita kwa hasira utapiga mtu umuue. Kama mimi ni father, nikuwe mtu mwema. Kama wewe ni mama nyumbani, kuwa mama mzazi mzuri. Sikia kuna mama mwingine juzi hata tusiongee kwa watu. Mama nyinyi akina mama kwa niwe mongino na usijanga gajikwe kuyane kila se kwenu. Se mimi. Angina aba moko nyakobata bwata jisi munya karakare go nyare kwa batira segete watomira mangana ujenze. Ongino ndamba gatuna ajia karangaki TikTok tabegete yanga ende ya karande kiake. Ikaminjolia kigakanga pa insebone etengejete asengenje ndikero mondo akole ndo kieke obe mama mino nkieka yatogeta mama mino ndiki arandre sengi obe wangina akimo tokonya kubate simi ayegora mulika muizi dudu ina rumata kero mtu arawange sababu yale mema ambayo tunayatenda, the good we do, it is recorded in the memories of people. Mangana alia mayato kwana ako gachwa sebirenga libya bantu ama bali to korona ronga yako gajustiri asibirenga libya bantu. Sasa huyo Yesu Ezekieli alikumbusha Mwenyezi Mungu akamwambia, Mungu nikumbuke miaka yangu, wema ambao nimetenda. Ni wema gani nimetenda? In your family, what goodness have you done? Ndio itafanya Mungu akuongezee. Mungu akikuongezea miaka 15 utafanyia nini? Mwisho tunasikia katika somo la pili, tunasikia tunaambia ya kwamba wakati Paulo alikuwa duniani, mwisho wa maisha yake anaanza kutafakari akijiangalia. Anasema nimepiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimemaliza. Imani nimeilinda. Sasa nangojea nini? Touch. Hivyo tukiwa duniani tupigane vita vilivyo vizuri. Tukipigana vita vilivyo vizuri tutakuwa tunakumbukwa. Katika maisha ya Ukristo tutaitwa watakatifu. Katika maisha ya inji, kwa mfano katika inji yetu, wale ambao wamepigania mambo mengi ya uhuru utasikia wanaitwa mashujaa. Ndio maana tuko na siku ya mashujaa. Mwana una Raila atinde. Raila ne shujaa zaidi shujaa rengi. Malengo tenga Raila ne shujaa rengi. Nga ngoino monto bosa. Yene ke magari kiona ndo singe. Alipigania inji yetu mambo mengi. Tukiwa katika maisha ya kawaida, kuna wale ambao Mwenyezi Mungu amewapatia nafasi, wao ni walimu darasani. Fundisha watoto vizuri. Hapo hiyo sasa ndio inamaanisha umepiga vita vilivyo vizuri. Ruane segerengi somia abana bakabaete. In case abana bagwa somiri kesho you are retiring. Kero cha kulitaya ona marwire ngo cha kale ngoja marwire nara ali retire. Wakati umemaliza kazi ya kiserikali, umeenda nyumbani, hasa unapata kuna pressure, kuna diabetes inaanza kukushika. Ukienda hospitalini wenye watakutibu ni wale wanafunzi. Abana bali wasomedi. Nye kwa lengo mwalimu watiringirita abana babantu ngukumiole bana. Kwa nyolenga ondeta yogo chokora ndo kieke. So when we do good, it means
We are putting an investment. Goodness is an investment. Ni kama mtu ambaye anachukua pesa anaweka kwa benki. Unaweka kwa benki, hiyo pesa itakuja kukusaidia kesho. Chiba sijirwa agachire, mambi chicha kora ndukege. Yungo buya bolito kora bonge na chiba segete toka chita segete. Kereme chande ko chira mambi ko kwa ngo muntu mia kwa rwane seyere ngia unapata. Nyina somo kaka kora se family. Kwa baba wa familia ambaye ni mzuri. Abo mugako mia. Iline mambi karo bindo biya salikire kwanya ngo mongina na akore ndukege. Marangi mwako mindo. Ochaka gotinyire nde chine na gochoite kokora ndukege. Uranyalinde kwale ngomobe. Omongina gotinyika gwaka makomo. Asengenjo, you are not a good person. Wacha kupeana hiyo makaratasi bwana, you are causing disturbance. Enda uketi mzee. Kijana enda uketi. Achana na kuwapea makaratasi, hawatakusumbua. Mwisho tunaambiwa ya kwamba katika somo la Injili, mtu mmoja alienda akamuuliza Yesu, "Je, wenye wataokoka ni wengi ama ni wachache?" Abara atoleke. Abara sasa uruti wa Nyasaye. Na abake usina abange. Mbalenga batenga abara atoleke na abange. Mbalenga abange bacha kutoleka. Abake. Oh, so the question is, wewe utakuwa kwa hao wachache? Hainoro, boli musiriki, hainora sawa wewe bakeye sacha kutoli. Je nonde uno musasiroti. Kertoka asene kuli yoburuti wa Nyasaye. Tiga tutini ne bakong. Tumanya Nyasaye oiga na aligereria makora ito. Sasa Yesu anatuambia kwamba tutafute kupita katika ule mlango mwembamba. Wakati unapita kwa mlango mwembamba, pengine nyumbani tuko na milango na madirisha. Wakati unataka kupitia dirishani, kitu cha kwanza unafanya ni nini? Unainama. Unafanya nini? Unainama. Wewe kumba kama nyawetera se dirisha sasa mlango hiyo. So katika mambo ya Ukristo, katika mambo ya maisha ya kila siku, tunahitaji kuwa watu wanyenyekea. Kuinama ni kunyenyekea. Ndio Waswahili wanasema mtaka cha mfunguni sharti afanye nini? Tukitaka mambo mazuri mengi, you know, we must be humble, humility. Kwa bantu bali bagweke imono. Take ya subu imoboito. Abantu abange bayisa gweke ya si family cyaba mejana tayakora ndokiyeke. Mejana teliko bora kini karo kanyara kiro monda atambe tanga no mulingamo oli monginanga no mulingamo. Umugaka nga no mulingamo, umwana nga no mukabiri. Enke yo kanyara ngabano ndete yo kategero yo. Kisegi cyo bachinyinge chiko bichiarora abagambiye bagutwale egasi yango. So Yesu anasema wewe tia bidii ubitie mlango mwembamba wete mlango ulioro manyere. Mwisho wa Kristo tunasema tuendelee kuombea nchi yetu. Niliambiwa na mheshimiwa huyu aliniambia, "Father, mtoto alipata accident, sio? Ajali zimekuwa nyingi." Na mbona ajali zinaendelea kuwa nyingi wakati tunakaribia mwaka unakaribia kuisha? Not ask myself like that. Ukiangalia nchi yetu sana ajali nyingi zinafanyika lini? Mwaka ukianza na mwaka ukielekea kero mwaka uchikwera aliye binte binge naliyo bonge bakoleka. I don't know, of course I don't want to associate that with the devil. Ndenga na mangana saitani. Hata kuna ajali nyingine juzi ilifanyika hapa Karoka. Ajali zinafanyika kulingana na pengine ukiangalia vizuri, it is because of human error. Chia ajali singe chio koleka na para asinge njama makosa yake mwanya ba. Sasa hivyo tuwe waangalifu tukiwa barabarani. Wale ambao Mwenyezi Mungu amewacharia wako na magari, motorbikes, hata wale ambao tunatumia barabarani, pedestrians, tuwe waangali. For example, ngora etande ka kwende ka Mosobeti gali kero mondo mbara ali bakabali bakoni bintu mbara bali. Na ali ile CPP gali mosobeti none kero gusio melikuru mata likuru kure parish mate. Okonyora morale ju pipi kero monta wete pipi para. Okoro ko mogote itarali. Mbale bagosambere bituma kuru side ya rogoro. Ngai bale. No kumye ki ora ruguru ero liero go sunu mondo lenkoro senkuru nyamire ke biri go tirimbo kire. Ero liabuto kire ndo kieke. Akiora akore gaki. Matero liero ko yabuto kire chipuleki bono mali ke nge yokoro. You are only counting minutes and seconds. Tafadhali tuwe waangalifu tukiwa barabarani. Pengine makosa ya kibinadamu ni ulevi wa kupindukia. Watu wengine wanakuwa walevi wakiendesha magari barabarani. Utumike vinyuga na kubera para. Wengine ambao wanatembea na kwa miguu yao wanakunywa pombe wakiwa barabarani kwa nyarumo ndo tu milionero
no musuri nto na ringe usunganya rabangu anagete babero mongina no mugaka banyweta maruberete pi ate nini para kati ngurunde kurumate no yonde na ari ngurukuru bono ikapidi kero monta ate nini mungwano ya chokora ba utichindo ngikarupa nto baita sabantu bande berusiri moyo achalinjire chiko basingenjo mwanya banda akora amagosere bwe kero kende achalinjire chiko ba asingenjo kero kende ntu abanyene. We have become so impatient with life. Impatience inakuja namna gani? Ninachelewa, pengine nilikuwa nakuja misa, unachelewa alafu unaanza kukimbisha gari. Wacha kuminyoka nero ngabona tigamnya ke bwango njuwe kere misa. In that process haraka ina nini? Sasa unakutana na mtu mwingine, pengine mama mwingine alikuwa amepepa majani chai, na ile ngominyoka aliko chetu ndobali, na ngominyoka aliko ruarali. Sasa we need a lot of patience in our roads. We pray that God may guide us. That God may cleanse our roads. Nyasale ndi chipara chetu. Amanyi ngaya goiteka mono ya abantu abange kero kende te breadwinners. Konyo kero kendo muntu rase family. Sino mongino kale kondi osine bituma osirire kuruoro. Mwisho wa Kristo tuombe inji yetu. Tuombe umoja wa inji. Kenya irengajire. Kenya ne yango. Itotwe tuombe inji kwamba Mungu awajalie viongozi wetu waweke wananchi pamoja. Tuwe kama Wakristo waitamo. Ili Wakristo kama Waislamu mbele Kenya, tuweke wananchi wote pamoja. Viongozi wetu ambao pengine Mungu awatoe ubinafsi ule wa kujifikiria peke yao. Siku nyingi tumeona hata kuna viongozi ambao kila wakati hata Raila amekuwa akifanya handshake. Pengine kumekuwa na advantage ya handshake kwamba wakikosana badala ya kufurugana watu wauliwe wanashikana mkono. Hivyo uongozi, mtu mmoja hawezi kuongoza inji. Tunahitaji umoja wa inji. Tukue na umoja. Hapa Tanzania nimeona ni leo wako na uchaguzi ama ni kesho. Nimeangalia kuna gazeti wameandika Samia versus Suluhu. Sasa wewe unaelewa Kisungu vizuri najua. Samia versus hivyo inamaanisha it is one horse race. Hivyo yeye peke yake ndiye anakimbia hiyo nini katika uongozi. Sababu wapinzani wamefinywa. Umetupwa gerezani. Huyo ni mama Suluhu. Sasa sijui amekuwa mama Suluhu ama mama Shida. Huyo ni mama Suluhu ama ni mama Shida? Mama machanga. Mama anastahili kulinda watu. Kiongozi ambaye anakuwa kiongozi wa inji ni kama mama na baba. You are a mother, you are a father. Si ati ni mama peke yake. Kwa watoto wote ambao kwa hiyo county ni wawe wasichana wao fulani. Abantu bose wanuna ndomo sasiroti, abantu bale pari shengi mana bango. Kero naje batenga bono fatu ujire. Fate gonongo. Tata wa abantu bo viongozi pia wasikwe na buba. Viongozi wanastahili kufunguka. Ili wasikwe viongozi wa maeneo, sehemu. Wasikwe viongozi wa makabila fulani. Tuwe viongozi ambao tunaongoza watu wengi bila kuangalia ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkisii, huyu ni Mjaruo, ni viongozi wa watu wote. Si wale ambao wanakaa kwa meza wanafikiria kuhusu makabila yao. Viongozi ambao watawaleta watu pamoja. Na wagana na Nairobi, hata ukienda hapa Kisii. Kisii si metropolitan. Kisii si ya Wakisii peke yao. Hata Kisii hapa kuna hata Wahindi, kuna Wasomali, kuna Wakikuyu, makabila yote yako huko. Sasa kiongozi akikuwa gavana Kisii aseme kama wewe si Mkisii toka, ataenda wapi huyo mtu? Hata ameoa Mkisii amekaa hapa, ameoa Mkisii amekaa miaka 5, ataenda wapi? So we pray that our country may be guided by people who love Jesus, by leaders who love God, by people who love their country. Nationalists, watu ambao wanapenda nchi yao. Bantu banjita bantu bamwa, banjita bantu bamwa. Ngeli ndio tobeka bantu bonsi ama bantu tia baberamu. Hakuna mwenye ataenda na hii dunia. Hata huo uongozi, you know what you don't know, political power. Power changes. The table changes and they turn very fast. Utakaa leo kiongozi, kesho si kiongozi. Utakuwa unaitwa former governor, utakuwa unaitwa former president. Sasa uongozi si kitu ya kujipigia kifua kwamba wewe ndio kila kitu. Pengine uongozi ambao utadumu forever ni wa Yesu. Yesu ndiye kiongozi, ndiye Alpha na Omega. Tuombe nchi yetu,
tuombee makanisa, tuombee familia zetu. Wakati watoto wako likizo, linda watoto. Tulinde watoto ili kesho tukue na inji. Tusiona watoto ambao ni wa shule tudhani kwamba ni wanawake. Nimeona wengine sijui grade 9 wanaendea mtihani. Sasa kuna mwanaume mwingine akipita anaacha bibi yake, anaenda kutangatanga na watoto wa shule. Watu kama hao mshike. Mshike kabisa, mfunge kamba. Mjukue kwa polisi ati muue. Bantu nabo bwate sibajingo lirara lya. Omuntu ingia ko jikulilia bana be sukuru, gatigete mukaya lia. Omuntu yamana rotete ngo yoteta bana be sukuru. Ulira mukago gendo kieke. Ai gole uniform ulira mukago. Emunanse kabisa umuiro tenga Matenga lene nero vero uno mwana gendo kieke. Ngihutira. Yojo chanda bana be sukuru mwana bya pule mali ebinde bitama itikende yonse. Bona abana baratolethera mecha. Abana abutia tubalende. Bakine biyamambi babanya itali. Abantu bacha kokonya nsiko. Nanjire Nyasaye tata. Mutongero nanse na Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu. Kabaraka no moyo mtakatifu. Biblia tunabikira Maria, sisi tunabonsio birato, bambeto asoma saraba. Kweto tineto tinebesha magombe, ligorolia matokata to, orete korwa saba kule. Ulinete igarase karansaso kulikuwa Nyasaye tata, mubike ima. Kuruna ina kwamba imana ba kule na anjira somo mtakatifu. Kristo turiki takatifu, kobekwa mkoba takatifu. Kurusiwa kwewe koroka kuma ino mutakwera. Sambye mwana sake ukyo bwo mwana yigarameki. Sabano kwa murangiri kura subiko wense. Tukosabati mukaso mali ambogo igoro takwera. Sisi ni family chetu. Nyasaye ngakituroche achali chia para chia bere chinyinge chigutiga ama utasa abantu chiatiga abantu bale birema. Nyasaye cyana jipara. Bali koire chinguru babwate chigari bandi bari chi driver. Nyasaye tokonye tobe abantu bakulire na kulinda abantu no bwimo bwa basipara. Monguro toiwe. Masoge Maria wechoirwe neema Monguru nali naye. Kwa nyolire gesio kuwa bakungu bonsi na Yesu mwana wende abonane gesio. Mario mtakatifu ngina Nyasaye. Sabera ni entu nabasaria bona na sekero kyo kwaito. Tusaba yonsi yotere Yesu Kristo yero Monguru ito. Keti. Na echinga kitwa ikire che sadaka yeke ngwanso kemisa. Toko nyoro yo maitero kuraria. Na aba bale gaiga ongesani yegara balete gocha mutwa. Sadaka yeke ngwanso kemisa. Takita bandu no embabere baendero kura. Tokole bwango mufada ngo myokale matangande. Egara tutige togendrete nemiremende. Aya wimbo wa sadaka. Agnes kenda rura ugo bwango. Tokole bwango wimbo. Yeli saidi kutoa kokupokea. Yeli saidi kutoa kuliko kupokea. Yeli saidi kutoa. Yeli saidi kutoa kuliko kupokea. Yeli saidi kutoa kuliko kupokea. Yeli saidi kutoa. Yeli saidi kutoa. Yeli saidi kutoa. Yeli saidi kutoa kuliko kupokea. Yeli saidi kutoa. Yeli saidi kutoa. Yeli saidi kutoa. Bande mbarura nyole babwate sadaka sesimi. Sadaka yo naboko yebeka ase namba yesimi 07 togenda ngora naye 0724 299 64.
nere namba ya father na boko beko nyeirore 07 124 29964 bali twasangiriri bono torete gocha Raba mintiri konskene kine ganchino monguru Nyasaye tata. Bwana tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Ramek, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanae ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye hakimu wake mwenye huruma kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Monguru awe na inwe tuimukie chinkoro twake biaso monguru Nyasaye tata. Kweli ni vema na haki tena la kufaa na kuleta wokovu, tukushukuru daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukikusifu bila mwisho adhama yako. Jeshi na dunia simejaa utukufu wako. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja, anayekuja kwa jina la Bwana. Barikiwa anayekuja, anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, hosana. Tusimame sote tafadhali, ni kipindi cha muhimu. Tusimame sote na wasinye wote tusimame. Na waamugu kwa na mahadharia please. Tusikike mwansike kia Ramek.
Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakavutisi vibachi vilivyo kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yalipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake. Alitoa mkate, akakushukuru, akamea, akapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Yesu Kristo alikufa. Yesu Kristo alikufa, atakuja kwetu tena, atakuja kwetu tena. Yeye Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa nyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako linaloenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yusufu na wakilero wote. Mkumbuke mtumishi wako Lameki Onyambu uliyemwita kwa kutoka dunia hii, umjalie aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa upatiso ashiriki pia ufuko wake. Kumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wako yo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukusa kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake ya Mungu Baba Mwenyezi, katika mmoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo lake Bwana wetu Yesu Kristo, tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotasamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usistasame dhambi zetu, ila tuimani kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Mpeane amani ya Yesu Kristo. Se vive piense otra vez. Emmanuel añasae o coruse vive piense otra vez. Emmanuel añasae o coruse vive piense toe.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondaye dhambi za ulimwengu. Elia wote walio kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, niseme neno moja tu na roho yangu itapona. Esara yogotoliwa nyore ko muniobia Maria babonsabere maraiko no mwanchonko beguchase. Esara yowekei nyasa onengwete banenje no musalio moreu tingwenereti okonyorama na manyinga Yesu okobe ibebiane omonguru tingwenereti ngoso emwane neote ngane moyo kano moyo nengowe. Esara yowanja ndiye na manyinga yenywe ikiagera yebieka gwate babo na nchira yune nkoro yane yonsi. Esara yoweitia kweitya ndoko beibe byane byonsi binakora ikiagera ebyakobeire naye n'omuyake gima urwoti ngosalikabere Nyasaye n'omuyonkwere mabera. Esara yogosasima na igora salitali igoro ne turekira sole nkosasimande na wanchire ne nkoro yonsi ninkoligeti no wekana oicha sende oiche bono ngonchoro nkoro muya. Wale wamejiandaa vizuri, Wakristo wa Katoliki wamebaye wamebatizwa, mchongeni. Tunyamaze kimya kidogo. Haya, tusimame kwa maombi ya mwisho. Bwana Mungu Mwenyezi, mwaname tuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Lamek afike kwenye karamu ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tupaki na amani. Yesu Kristo, misa takatifu imekwisha. Tuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Poreni kwa familia asemo ibuli olio tigarete bo mwana na bakristo mwenzi na asomo gabana olio ojikobolie mereme yo bogabana tari boigo. Hivyo tuendelee kuiombea familia. Atufurahi wakati tunawaomboleza vijana wadogo. Unajua vijana wadogo ndio tunajua kesho ndio watashikilia inji yetu. Abana ba kebauki abasaya bauki nabona. Baba isike baba mara abona wiki arekia really. Kama bitorende ibigolie bibike nandende karama abe una yagasene gocha. Pero wanja goito sometimes, but we can also pray as Christians. Na tuwate una Ezekia sabete nyaza akamotega kinyasaye torera mavera inyoro buye buli na kolere ndo kieke mente nyasaye mekeo gaki nyasaye ni renga mamente 15
kina boli lero rach kolera bosiwanya sa ere ngoro chara komende ere ngora kania sa komende bali ngora watenga nyasaye mente miaka 50 kuruono jetete 50 yo kanyasaye anto 50 pamba 50 bali ngatenga fa nyasaye ngana one 5 yo kanja bono ti nse ndiro junere nga 5 yo kaiga afadhali wa Kristo watu wengine wanaomba Mungu awaongezee miaka tulinde uhai naro cha somo ntoyo mengendete abande naro cha somo ndo nanywete riogo ikirage ro monteru sio bugima bwaye asenge njoye mecha ngayeta kali karwa kura aronko erere asenge nje karwa kule nyasanga yako ganyete akonyete igora go ikaransi akoigurire file ya yo bugima bwa kwa metararia so rinde ndose kwaera aranya makuri taracha tieto tekwe yayiriri especially abasaba abone to sabere saba to we show the best kubatiga sama ko yo mukatikista na MC kiroto ko ali karongo ko ali kondo ngobe MC na ni matina rolengo timete sinere mwachorete tutuare decoram ne embwengie karotora se umati ono fato ochire karwa mabaga makama kana ndinga kolera aye kolera ndinga anya no mukurangirie kolera bagutena ebichanga ta obuge no ale gali ni maito obuge na roli orali obugo babwate ebichanga nie abako nie monto kwana nyo ya mabwe agirikero monto nga aya yo monto ya magale ndikieke no jokwa na mangana manga ta wesi uno bagusiba tetenga mangana mange ningi mangana mange no bozongo kora nyora kabaga kwana mangana abero kaiga ilinde toba eli bakaligi yaba ni omwana oyo nando agenda kumulira asa nabatira sama okanya sanya saba sini tukuligia Fata bia mona senge jo watu ireke mwansikia na ndembia mono asoko igwera asoma ene yabete ikirije kenene lakini ugakoraki ukaigwa na ukanyigwa byonse bigakoleka na ira niringa mbia mono on behalf na maskani abana igobono gabana fato tebirenga mbia mono odo ditukolia eli bona ndo to koleka moneke fata gokwenda tukone bali bande elinde torole buna ki ekonya koba gakonya ko kiro gosese ni obo ina maate enyalekane abaminto igatobogoleri bageli gasengenjo liralie tunalio mnalirega igatoribogoria sengenjo ya beratato na intuto koro muramelio elinde wo mwana lame kyoerebuya tuganye ikikende kya mambia wone tugochukobwatia aka programu karaba sobo sobaita kego ikikirabe togokora uneganiria na itokora aliko na isbabire batato ilinde torole inkige kobwatia gochibosio oyo minto yanko yana na koliko wana isiria naroli naende moko yone rogoraria na baira ne irimbia mono libagaria no ndiro ria bene ilinde tora akoreki tora alisukie une konya gocha sobongora bono igango toga enda ona se program yenkeo anko na koliko na sirocha go kwane ngana no moko nayo suke gocha nyuk suke gocha cinkwano chibe chinyinge bia mwana moigwa seribaga bia mwana nae moigwa gavana esa no mia ikia lakini pati mbaya litukulia balive wano mochokoro yo na nje ngora senge njugo sira kwae ikia ilikuwa ni pati
batumurubiri wa kiregento abaganirie nkeyo muchie okoyone kemoni amaya no morembe ubuya bwaye bwagende ko bakomenteka chinguru cha Nyasaye biyamona sana sa wontegerera yatusabe mutungi tatu itule iguru sio bolendi bwao biyamona tatu Nyasaye wakonya baminto libanyara ko bakurusyu mubera sakendu ndibanyo ikigaye gabuya mai gafatu nyare ko ba okoruri ngana lyao yanyare ko bali gwikasa abantu bao abonsi bali banyara ko bakuritegerera nyara ko bali ko bakonya na kubagacha bende gutosesenia ikiagera kuna kukugania okurwa sore twasabire na kwege na gwetera chinguru cha Yesu Kristo mutori amen yamono nabo nakuliko organize Italiane Hospital Sunday yo turungi ndi kuruma sobet yara muswati ominto igo ona bangi na bonsi ba aralire babere bonsi mba swati ba minto yamono bono mwaka nyanyuki mukoyo na konya gocha enagania abakobonsi pi abanyomete korwa nabalia kurwa kuchisiko bachanga busyo meanwhile mwako wako nya wochaiga abakobonsi pi abakobonsi pi mono moko mungina moko yone raili na bana bao na bakoyone bonsi na bantu bonsi be kenyoreke ore nene na njira lentira na njira moka na bakobani rotuna goja bale tingo tuara umwa amangana mange mono ndakwane umwana unyambo no mwana urengo moke tukanyetara oshi bintu binge tuare kwereza igoro yaye muno mufate ba ntoriko goka kero mwana aruro ya sestole ikiana intune toseme tia sobu mwetu kiana leo jikolenda matunda leo jakolenda isiko atikulikie gento mokoyo ne banyore bakulia bono tuasiri omwana utatotikire tinchira chinde tokweresa ole gotokonya na makunyaro muroche nseye bejire saiti makulia abeira mange abeira ugochi gotegera gochi akwa makuri kucha kuchi gotegera gochi akwa makuri kucha na boigo na ini tomanyo tenga kota ebulu turu asechi kru asechi bibiria aki ngaki yomo elio ngamarora mange karo muntu wale goitua yomo kero kenda accident muntu ba timbe lakini accident lego koba delinse abantu batano ige accident y'abantu abange bantu baumuka bonse baruwense bagenda gukinza ki accident bono njege ntunale goteba tinya gutinkora kinse kinyingi nende ujerire lyonsi ndirigiya abantu baminto ese yabeire nkongomono tigato tamero manene uno murandi akwana mo father tigato oyo onde bwensi ukona ka utara siko ukona kuriye kanywaji kwale bolinga ki lero iga
Puna toi karansta. Ya Yesu ngojarenga. Aya kware gotoka ke nyuaji go son ngotoka kware ngega. Igo bono tigato bange. Tuwe buati amangana Nyasaye. Na ende gintu nale ko batebya abantu ba muntu mwesi abali ke bandira abandi ko rugura. Kimuranche abantu ba mintu. Intutu buna baonjera bairo muntu monene. Na audio wakongu abandi imwe botarano. Otuwa mugambi kuruare. Oyogo na ochobero no kwebese kanako ndalia. Twaro muntu oinoka. Twaro mugambi se inoange. Buna bono togo bene paka magwaria. Buna bono twara amagro atobuli to chikorio mugambi yo. Beko mugambi ange nanka. Nyore muanga ine anchana. Endo omanyanga ki inye igotagete kogenda iguru. Nkinya saa goteba. Itangani ancho yo mino. Utara soka gushiko. Anchana. Twara montoka. Abagambire. Tingo twara mange mbro ya tuwe. Mbuya mono guchinja na koliga. Mbuya mono sana. Mbuya mono seriba. Oh. Akitika tosali uties because of the weather tosali utie. Mbuya mono. Bali basi bali chante. Jaramek. Nechiako Ramek. Please, njwango bosio. Chianti nechianko njwango bosio. Yona linda angarata chianko nechianti Ramek. Agua se spitialome na asparo na era no ole mabo elinda bios bikole kanango njwango bosio. Chianko ne chianti njwango bosio. Wakwe bichango ebicheye ebicha ehakwe kama okora efate muzika tawa chiche elinare are lengana Chiamore thank you, pension. Amate abari bonsi abana kijiji abantu bana roko njama deta kuruku makoli pension ninje yanko ya maremu Rameki James ni coming governor ne brother yanene Romoke my sisters Imbaro Bons, my cousins Bons Imbaro, my uncles Imbaro nje nale ko bakira bya sega simwa kodirengia utubwate siega sieye asa etimu yeito mwakemoni and the group atwabete amo tukarusha mobero na kuru na roko tukanyoreta kisi rubono lero mambi twanyurusi igalia igo ese teamwork na abayiri ba Ethiopia mwato yatokoboko na esamba sabo na se asa bilengali na donation ya kwarwete tingo chotwara mange lakini buno
muna semaji hata baiga ndubwate prata ambaye gotenena ubogabana so atugusa mumu support elinde tonyole kiongozi yange nanka. My brother, we are behind you na bons mbawanje tesegasi yao na bayiri wa minto na akire buyamono. Thank you. Biamono. Bono balia bakoroka rameki umochokoro. Balia bakoroka rameki umochokoro. Please inchwango bali bakoroka rameki wale ngina koro rameki. Mwana nyara na bande una narolire goro nchwango abakoro ka ramek umojokoro kolengereria mwana nyara tindamara ngochale nalio ikonyale kana abwa na bakoro ka ramek umojokoro bas kolengereria asagatie abande mbara na bambatalia harakini auna baike bakoroka ramek umojokoro babe mukwana lingane limo mwakro kwetu sari tutogenda mbuyamano abasani ba mojokoro ne okorokuma tatu nyambu atori no kumia naende ba minto kamura ante abantu ba minto na ira ni mbuyamano mate na ruguru eka kogera muna moroche twatenenire iga babere igomga to bosokwa banene gona abwata bangine korwa abangine bo gukumia bono konsogete ntene inenje bweka koruna gachiete kuyo moto korona na bande nche bene bono tinko igona irane iria somo kwa singenjo na ria basani bonyamgo minto bachire kondelisi uya mantingo kwa na mukawati mangana mange tigange mukawati pole asante abana banyansaye ga kimwachiro to pole ngokie yo ano ntoro chisto goitagochi amoro mboyo to yabuya intuba no mocho koro to nyorire mangana na mangari Kenya tutali kwanjera na pole na andi asante yo gochaga to pole tuambira na akitali yo gwanja mbia mana soga to pole mwezi na mati mbia mana biamono omwana na bata chikolera abana mbrota na abana ntoru setikogocha olndubaki ukoroka ekolera njongo usio mbaro chikorera charaeli karole kama chikorera chichoro yara kama chikorera chichoro igobano tigamande ngorane asoyo muna chikorera chichoro umwana natigarete ole mamago mwabo esta na igule no alema wazale esta mongna pamona na bora tama na asante sana aseli baga kwa niapa y'omungina okorokupenina bwari noyo mwabo mungina nyabetaga ande nero tigarete bweka ase family yonsi yabomboi yaboncheko kwa niapa yae arwarete ante ina pole sana
ase efamily yonsi abana baye baborairi naso gusira ku mojo koroye nanje buna nacha nanje no ejineti cousin chiane incoming governor bwana James Lyle na Benson Helen Bonsi na Meren na Pamela abune chikasi chiane nanje nkorwe ngora yane ni family yane gocha sokuchioyo engane itwanya nyorete too late yesterday but one evening na twarna astwari ngeja tumyoke gocha igo pore nyasaye buna baremirie na buna babwatisirie nero manene tugutangani. Thank you very much. Ndiamano na ndistiri gana nengo kurangalia ndegota chikaseni cha marehemu Ramek, please wacha usio chikaseni ya nabange tore chinyomba na chiresato na bale korusuko wacha please tawarangire mocho gocha mwakire Rameki okwaeli. Chikaseni cha Ramek Chirabale gocha chikaseni cha Ramek bagenda kunya kuelegana vyansi chikaseni ndo chaikire chikaseni machi nyinge chiri umucha njwangu chikaseni oyo matigale abande twake saruti totebeli Rameki bye. Asante anje na bakwane na tora sabube yetali anenko kumenge nyanyuki anje ne kasi ni ya unyama anje na letra magomba na sana atende pole sana nyambo mano lengo mokolo ya otokonya kuchumatua kani asao mwiri anje nko basa mwenzi tonjo kero monene nero maete kero munduri tukolia ande sababu ya nga kiara anje ngote wanga asante sana pole sana anti yani mangana asao nyamaete nga kiako wange ndio asante sana. Thank you. Ito ikira arono ngocha tole abana bobale tuansire omwana omonene sotyo monene kanyagwe bekange gocha uyole Everin buna akunya gocha iga abasani Everin bonse pi moche amo na Everin sani Everin bonse pi na bwata nkaya bache busyango Everin amo na basani ba bonse pi bache busyo bakwe ebicha abasani na bakora naro abasani setri everybody orerete tina Everin ntwango busyo abaru ka abasani abaru asa sogata abasani ebe buya
Kibakunya kuyalika nimbia mono. Kibakunya kuyalika ngo champion mono. Kibakunya kuyalika nya mbuya mono. Sukagocha gefche yeswe. Sukagocha gefche yeswe. Sukagocha tosukega torosina musio wa kaf. Biamano. Sole. Kusema kweli tumetumia lugha zaidi kwa sababu hiyo ndio lugha tumekoroga zaidi. Wale wote marafiki ya Susan ndio hawa, yani marafiki wa Evelyn ndio hawa. FJ Rorere nangame Dosariote pastor on behalf of Yogana mo pastor naro ategale Dosariote bana mbia mo basa ategale pastor ategale ya pastor back Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani sijasikia hata kitu moja leo, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ametufikisha hapa. Majina yangu naitwa Pastor John Tanui. Mimi ni pastor wa Evelyn. Tumekaa naye muda mrefu. Ni dada pia. Nasema pole kwa sababu yake na familia yote. Poleni sana. Huyu kijana tumekuwa pamoja mpaka dakika ya mwisho, tulikuwa na yeye. Hata akiwekwa gari, nilikuwa mmoja kuwekwa gari apelekwe mochari. So poleni, tuko pamoja na nyinyi, mjitie nguvu katika Mungu. Ya mwisho, sote ni wasafiri. Hakikisha unamaliza salama, unamaliza ukiwa na imani. Hakuna mtu atakaye baki, ama sisi wote ni wasafiri. Hakikisha ya kwamba unalinda imani yako. Hiyo ndio kitu ya maana. Mali tutawacha, majina tutawacha, mili hii tutawacha hapa, lakini linda imani yako, maana hiyo ndio kitu cha maana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana pastor. Sasa tunakuja kwa pahali ya Susan. Susan, marafiki wa Susan. Marafiki wa Susan. Tukuje mbele pamoja na watoto wake wote. This is the whole family of Susan. Tukuje mbele na marafiki zake. Tukuje mbele, wenzangu, tukuje mbele. Bagenrete gocha abasane ba Susan nabe konyale kana njosio wale marafiki wa Susan wote wakuche. Hiyo ndiyo itakuwa faraja wazizi. Kolongerelia onyevicha ya saire. Kama vicha imeisha, tutapatia mmoja wao. Niona mzee awasalamie, tuseme asante. Mzee salamia. Wengine tupike salute. Mimi narudi kufika asante. Kwa hii masisi. Mimi ni baba ya Susan. Kijana yangu ndio anamuoa. Ni kwa hivi jina langu naitwa Chocho Ndieki kutoka Kisima Moyo. Thank you. Mbia mwana mwaka. Asante sana mzee. Sasa tunakuja kwa Matthew, brother of
marafiki na familia ya Matthew wakuje wote mbele. Marafiki na familia yake, watoto ndio hawa. Marafiki wake wote wakuje mbele. Asante. Sijamaliza, asante. Marafiki wa Matthew tunawahitaji, marafiki hata ni wale wa nyumbani wote, amuka mpatie hewa. Sisters and brothers, even cousins, warame kiamuka mpatie. Asante. Nafikiria picha imeingia. Picha kama tunapatia ni nani anastahili kuongea? Thank you Samechia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena nyote. Mimi ni shemeji katika hili boma. Mimi ni shemeji ya Makoli. Bibi yake ni sisangu. Poleni. Thank you. Sasa mkae chini. Yes. Hello watu wangu, sisi tuko hapa juu ya nani? Juu ya Onyambu alikuwa rafiki wangu kutoka jijini, si ndio? Ukweli uongo? Thank you very much. Karale takente kasini. Kana mukae chini. Mukae chini. Hiyo afya. Naomba mukae chini. Hiyo yote ni afya. Kuangalia the family, it is off. Iyo nkoa ndangelie mama omwabote light abakiro kwa hili mama ucha mbele. Ni kweli amenifahamisha tuko na nazi kwa sana nazi. Nimeruka hiyo china for your covers na ndembe mwa soko lya nazi tu akute mbele wafanya nazi na marafiki zake sote wakute mbele. Nazi na marafiki zake sote wakute mbele. Thank you. Nasi ayuko na tumesema asante. Nasi ako pande nyingine. Sasa mama kucha mbele. Kucha mbele.
biamono bono bamwabo watali kondeli kinda kwane mkwene linga wa mate wa mtumbi ya mbansi biamono kamati kiana abana ba minto kuruseitu naga akuwa mono mwana we minto James ega si akorire kurusea mwana we mnanya wate standi muna amwikire bakagayo ini mipango ya Nyasaye kina mwiringa biamono esaki etakaramboro koboko waniapa tele ichobare akaba nipiabu yomwaka kubare tele ichi onyambu mokogoti ona mwanjete mono Nyasaye nere amwanjete mono nakoba tinko batinye neli umwana bali ni nero umuna umurumana na baramenye nera matuka mange sana na murwanire gocha nera na bamwanjete lakini ndo bono Nyasaye ikiri kumuira bono ansi na bonko nelinga ayabe tabu mugaka ukamurone bono ini mipango ya Nyasaye kurwasina yote na ajire wechanda ndio chinga ikira kinende Nyasaye muransabirani na makongu muransabirani asimoko andamu abairi hawa abate imugende esaba iki ngutwara mange mbia mono mitona na giresi nena barako mito mwensi awa mwachire kuombalesa na itwe wairire buya jetubwatia mange wango tabirairi yanya sana endelea kumwachi nguru asa yako na kuwetera aende umwana onyambu mtu amwanjete Yesu nero umwanjire saidi akingo yongo saba abamintu iganya saa tubwatisi abana murongo kiyoye bichana murakabise mwache ikunywaje tu mnakunywa angalia hata sasa nimetendeka tu hapa tusai moira nasi Nyasaye Yesu abaturi muru asege sibeki kwati mange kotera ya Nyasaye na hii jamani. Thank you nkorangereria ase omario pi ntaracha kwa abagani baraiga tigango administration ndwensi oraiga buna administration ntaracha achabusiango end of administration achabusia ndo bose rabe kwa serikali muntu ndo bose tunete kintu kenda ndaspi please jwango usiango ndaro ndeka kwemoka na iko na bonkwira thank you yamba kuonia abagani ba umwana oitoka iga na mwairire bia ikimusigisi no yo mwagora mwaka bwinyu umungina rai yanjente benga abomulemu okoreke na makwili naro ande kago jatari kwa kauti igente kenene no kolema linde na abana bakorora no uri unakobesa abana bale muri gokoma igo yonka gertinga unakwara ngeri ga muture jondite yoni na indoje sinarorira igo anyondo kale guchurugoraria asoke guja irinda kwana bonyore tayo kamuranche aba bakorie egento kerie keruru irangora
ngenja yenge guri konde diga ni usi go kwana inkwana ekeron kebege tumobere go korre kene na masikani to go twara piyamano. Thank you. Kolengereria twara ikere asensemo ya administration na rorirenga twaikira na imrobiria renge mena twaikira bono ti bono my son brother kiwango yukolo sudaya meko no fuyo ilinde tagawe abagani bara yonde banyanga liganelie igazana utenawe watu mwareke biamano brother biamano bwana chairman biamano aseribaga nchoyo na tenenira busiwaina Charles Nyanumba akorwa Nyamatuta na ende ogonde Kemoni team oyo korokwa ngana aspiring governor oyo toranyare kosuguma torre konsoire se county yaito wono gatia anta takora mbongina raeri pore ne family ya Kemoni kwa chumura batebye pore sana asogo seraligo mwana ino asogo seraligo mochokoro ino asogo seraligo na mumuromi ino tigante benga ne keboge keroro ekiagera wasiria omwana oromoke asemia ke yiga ekiagera nera tobwata matumaini na butobwata matumaini gochimotua ande mono na ubaje kurwane segi yoyo minto James Kemoni lakini then unfortunately oikire kurara kurasa bwiko bwensi aseigo as a person my condolence goes to our aspiring governor Nyamira ne family yaye pore sana saya akonyorire kurwagwo onta gatakoreta Kemoni team ndagata mwensi mocho gocha matuaiga a team ya Kemoni ons plus our aspiring governor a team ya ons juhocha kiagara na era mwacha kwa ngora. Yes, oyo manyatenga na Kemoni team wherever you are, just come forward. Ndagata mocho gocha gara uneko na konyirira iga ekiagara chinga kichairira ande timu ya iga na reto tagete akorega asengia no bomo na koba very sincere bakatorolenga twasubumire minto Kemoni osaira Nyamira county county ya itobu na nyumonye manyete na iwate chi problem chi nyinge korwa wa city governor oyo batebanga tukire kajagariwa na into torochege Kemoni ndio takimbisha na panya ya nyesiko kwa county asaigo kati ya itaiga ejende timu ya minto James Kemoni. You are most welcome. A timu ya igana ya rai kotobwatisia masindani kwa ligi ya chikura chiyo minto James Kemoni. Kati ya igana tubwate chinsa ya mokero Montarwa echa Nyamira county. Onta keteba tebanga abantu bakorwa basamaro, abakorwa Kichora, abakorwa Getutu, abakoru notu Mogirango. I think abande mbaje tia bonsi lakini ntore represented ya se sub county chetu ya Nyamira. Wana ontegete totawe gatore twensi inga tokorega si tobwatse yo minto Kemoni until tuamobekire in always. Oyo minto aspiring governor come forward. Oyo minto fair
Pamela, just come forward. Tusimame hapa. Oyo Minto aspiring MCA Township, just come forward. We're in the same team. Yes. A team where Nero Ntoli Twensi, but Nere Rabe and Keria Nyara because it could because I'm a CCRG in a short notes. Kati ya iga kiagara aba Minto toko wishi tokorega sie ya sawomo until itororango yo Minto Governor Soire Novice. Aba ire bonsi mwacha iga oyo Minto James Kemoni chikasin all tisa machonsi aba ire bakobanga na ba family ya Mwakemoni. I'm asking you sincerely moto bwatisia ekaratora asoka buna tu asokira iga korige chikura cha Nyamira County. Une familia ni numara tokonya buna chifamilia awiri buna bara wao na intio buna watu asoire ime ayopu na watu konyara kugwinia ekeroge keiga bana tigantige iga ntigarawo ntegetekoreta abantu bakeigo motu yaito oyo Minto moge ni kuruboge totu oyo Minto achoki oyo Minto atunga oyo Minto mingo no oyo Minto Nyanumba Koru Township. Abanda mwansi ntote banga pare. Thank you so much. Nabo moko karansa abande. Nagabana nena bawe karansa ne familia yaje. Thank you. Biya bano mongina sasa ni dai gango tachare. Mongina biya bano. Abaiga tena gocha yo Minto mingo. Abaiga na buo etimu ye tagete kormek shuanga chimbe bachire Nyamira County cha Tabire. Kwa hivyo tuko na matumaini ikiti ya governorship tutawin. Wacha kumarisa wakati nianzie hiyo Minto atunga. Karibu. Mbia mono mwensi. Njamuna mwe ngoro kwa George Raini atunga Seiton Kenyanya onya matuta na inde muna mwegure na onde etimu yoko bwati oyo Minto engineer Ongera koriye keroge kya Nyamira bali tuwachicha nechigali mwarres twaeta bali mo manyete kenyoreke moroje kenyorke no munakere nge esinyo ekona kolera nge kitabwati obano mwenjini tayaiga mubadio mwenjini wano inurende muna abanyene mukora ibiserera ntitu abategere ngabanyene abantu ba Mongolesi abantu babo gichora ngenga kieye abanyamatuta mbare tayari uyo Minto no ala ku township na nje konde bonyamatuta omno okwa aspire mu MCA obonyamatuta into na watu baete obulito neliberera yo ni imwe murange basokyo yo ino momo ichanga bya bya mono tubwatsie bya mono principal bya bana seri baga tokwana ningo ya bali twacha wote ya pole nganjera tata igafana polo ligo kwanira gavana Paula sogo siria mwana oyo bwenka samaria tengoro kuchuma chume na arura asakuru kubugetutu bwa masaba egwodie koru kumagomba twachira litangane gote ya pore twaba rinde iga gakiende na ndekere umongi na asirete bwo murori otira na abana gote ya pore nakera twachira gote ya pore twamanyire gocha una abantu banyamira korosio bosani torosio bosani no bwa matobuya tubwaterane elinde eri Mongolisia ino boso murai na ruoro mogwanje murai ya rurugoro gaiga jebuna chuma umuntu bwe kantagania ase county ya Nyamira no mugabana tubwate ugotusabere chikoni ari keroka mugabana tubwate korosiria abana baite baisidi chirongori mugabana tubwate chinyagitari chitu chonsi pichikwamete kitabwati amariogo bona asama saba manene asama skania manene bari mutabwati ekura gochakera boniga genda koranja asama skania ubwate ekura
nayo uri gwabwatete kura isiko tema buno ko nyaro ni kura yago cha nyamiraga gukere ni kura go cha nyamira go gukora ekera to go cha gwika chingaki murabeke siasa kando na gosori kando ekenyoreke nabo gichore ngi mase yabe taso gwanja kwa ino opaki omwana ino omo engineer James Ongera Kemoni abande gitorero ko mubwatsi no mugotigara maega kamura nja samaskani amana nambe momura musabira obwate chikura naende momo yarari obosemi obuya tumubwate singora igakibugo nyagokia mambira tanyora mwenjire bro nyamira yaitega okamesa tali siasa twaja gukwana ekene kya mangana gento kyange Nazareth niga ari asemogate na gento kyange korwa no bogambi bwo bogabana bokarama tukare mutu mogeni no yochuma siasa ingonye kwana mone county ya Nyamira umosani engineer na beto mwamsi ari magombo mbia mona sogo ntegera abasani barame kina bakwani mbia mole naende jasa malieta yankoro ku kansula Daniel ya chokyo yobondu tonde kurubogi chora the far end abasani bache msinga ibara igagose mora lakini mwanya kororo bara iwocharogora mutagete bocho na tora sama be igontagete go appeal to you people itukorumate toitabire nko batoro bogabana mwanchire mobapoke ngoro kingo iganga mwanchiranira actually timbu ati amange I hope nyasaye ngo tubwatsiale toche ncheno mugichora naende nabete umurayi bugichora kurumate from 2013 I've been coming kuna ko babolinga ngo tubwatsi mole intutu wanchire ngo babwatsi sitole moto bwatsi kurumate gose pia mono abamendera kwani bia mole tantu ate pole mwana asa mangana abantu bamito pole asa maria tane ngoro kwewa nisipokaya turboge tutu nande korwa nyansiongo yoto katembora ona katwarwa twarurboge tutu seito kumata anda meta borabu babwati chinsa mose barwete taribo na nti twanchire kwa omwana oito Kemoni okoboko inkini mwakirira iga yani ga kinu mota na etenchire kurmata ona igungu mugaba no inokoro kwose naki iga bono iga basigali bamusingirete buoye bono iga mwana kachora omwana omoke utari kuchusunduka amin mwaro monto mongaine ne mwara Nyamira yete sero chikochia no sisi korwa kende ngeyo igo tuto ba to koboko nandi kumete ngaki ke kian ko kira sagi yamon ego walia no yesa kra ko iboru aye boru tu asa aseki bani ngo cha wa matukons bota wanja mo keregoro anga kiene ya ino na nu kara bara bonsi pi borang oten borongi intu kuru wage tutu na kuru nyasio ngo brabu omo ndo to buata ningo Kemoni Yamado a family ya Kemoni awairi bacha ko bapora na inje tigangireri bageri ko batebia especially omongino yo mwana yasirete pole asamalie tangoro ku Jackson okero Nyanumba nkana township na boli kura korwa last time through party ya Jubilee nkawa number 2 akara to awato mchange kanisa itali nyericha mtu achigete omwesimi wa Kemoni agacha
kutochangisya twabwata abageni abangorora abange including deputy governor ya Kisii County ne ministeri arengo ya kwa Machogu. Later on ntwachiete paka ngabwana tukaranji no mwesimiwa so busani bugachakira ororo ekara my brother ntebe tinga abanyoldo bokong au binawe ninje naranga tiganchega iga ndupole ane gocha asenkeje muna mwaigule ngopule mto readers tawachora lakini amakosa manene litanga ni mumwende ko correct umwaki kurera ne maete ayo gochigwake kurambuye maete aso mondo yo chigochora inkiota gete kurwisali. That is a problem we have as in Nyamira County. Mogo solve a problem eyo, then you will elect good leaders. Muna maigule yes is nere Nyamira officers naiwa as of today. Ngeza abante kabira we bago cha find out. Kusama kosa na koletiki na ro gosita koletiki. Awa MCA baito mwachore tabarabuo. Eroli yaonere because na uba wenerete koranga inkyo mugaba na koleki akoli. Chiba sikuru na Nairobi. Nkomo overside bale banye babegete pale kwa mfano kuruma hata gocha. Ne kolire gosere itaoni yabago chibaturete ni gavana mwete pale ntu aruchwesa onyo tigo tokole yutago twagendo kende gavana yabachwesa nkeigo parate yokoraki teokoro. Muna wono ninchole kwa a member of Nyamira municipality representing business community. We are not able to perform because your division CHMC cheito. Bale barenge masinana at some stage na wande bale barenge the other side. A body you cannot work because the other group that I recognize. Na donors bande kwa mfano World Bank na wanawanto wali wa Kenya Urban Roads Authority, they work with the municipalities. If the municipality is not there recognized, para cha township wase cha karoka nchiko karaki jio karagas. So my request TMCA chirichie chiko tewanga bona ichire formal digava opara na isie the municipality boards ya Nyamira ne akaroka chisoyo kolera bantu baito chigasi. If there is funds chiwenda gocha kwa World Bank, they cannot come to those two municipalities. Anya board chinchi yo chigo chigo supervise ingakiwa siawa chigo koraki chigo tumeka. Anya waroche nga bantu karokende gavana ya chora that they are not the right people to them. Unfortunately, they don't have powers to choose. Tikabata gavana chora banta bangao wawe city municipality echo wabaetie chikolegas. Otherwise, ngesema maete ndo wate candidate yo president Kenya. A candidate yo get through our party ya Jubilee. Lakini rende you cannot be a president of Kenya through one party. Parties are negotiating. Lakini rende korunkaga igabuna abagusi. Intundo bwana takora make a decision nga a candidate to bwana ningo Fred Matiang'i. Naro mwana yosirete na etete through NYS. Na into engakie iya kara tutara ende university na watu wale kirasi kama na Dr. Fred Matiang'i engakie iyo okwale go eten NYS kwa manya kwenda university. That's why moko rawa andika wale discipline. Naone kare wa colleagues yao. Na into na kitu akarete nga bantu ba township mwene go to recognize to ba colleagues ingia we had to retire earlier. Tukatika chikasi tuwarenge ngatika toche township wa tokoleki kola bantu baite gasi. Omo engineer, you're my support. Jeninko landing side ya Nyamira. If you want an office, I can give you a building. We got office. Again, take an enkelinga, ekare kwa nyoro gasi eyo, ntuta etiko yunga bantu ba yesi simpale maiga yao, nga totumi eticho ya siya bantu ba Nyamira. Lakini rende mutara blame governor umaite governor ndi twa echora tali no mwakirete ke nyali bochi kura turuge sami kose wana
abantu abo taitwakirte nyakarama chikura naliba kabe debut bono lende abantu mugwenda kubekera pressure bekera GMC chito pressure sitokolere gasingia kwa mfano mbaetetie amangana alimu aranga mbagore tichigari chibwenda korosi para liba bagotaka bagotata itigo batagete ode bwatiwe ekiara batebete ngambo mbogichora chikae ebinte ibire tigabe ada bogichora byonse bikole chipara chabo gicho tali dando omonto amachi kuna kubeka pressure oigwekera giteka munega alia yamo gitaiko make meaning gesemo wade chiempi chito gane chiwomen reba batega no wale serikali abantu abo nabara gutiga bakorere gasi ekara bara wale serikali ingi batagotebera chiMCA chiabo na chiro chibe serikali ye county so tatia magenda iba goteria abantu akoreki akoru tinda dio kwana wetani abo. I'm sorry if I've taken time. I wanted you to get the message. The message yana nene ringa umwaki ekura tigakoreki emanya no ewa 1500 2000 1000 lakini mayanga umuntu yoko achikura na ale qualified go represent for the next 5 years wanya taisaini kaliebesa akero umuntu ole qualified. Thank you. Biyamano bwana Yanumba ayabu minto mingo aminat abantu baminto abakana bane tigamba kwani bwairebia imatese karatora soboko we don't say togo kirana nde torna magomba mangi jeno mingo sei tombo samaroga samaro muina ere bana ngombwa inche no momenya na ende no momanya igobono na inche entagete na kwanira abantu baminta mangana abere mangana ngo kwana abere ndara kwana pole sana se family no mwana oyo moke na ali se program na ochali getenga ni maybe piga vita konyotara piga vita mbona atakete ko yogora tali bawa mwana ali kalende na inwe bintu biri apigire vita ikiara no moke tara piga bono tigato sabe sagenda nyasa amotimoke buya tutakutana baadaye si ndio ena kwana mangana abere nche kisiasa ke twakira sevire ronandi tigato kwana mangana inche is a personal testimony korubo samaro mote banga kemoni ta ko gambanga igwa akorwe ke goreke igoro nona wasoma nyabisimba nona aba mongolisi nero manyete enchoro nero manyete nyaronge nero maete nyabogoye paka muinega anse to paka chinunda muino nona aba I know this place nke gari go ikera ye bendera yo mogabana ya ikakonate ya onchoka ye bara linyamira ya trimo chimagwagu mate inga inwe litukondire inwe bendera yetacha ngote batenga mata ali akamenya ngote batenga mbogo tutu akamenya ngote batenga munga yego na intu we hepo ndate ko baya mangana abere na intu bendera tigera cheke tire ke igoro ebitire bina biro bimanyenge gente ke yakarure ebigoro arali tali mokana gwatia magana lyoka no moto gosime katori no suka mo gosime ko moto ko re myaka ikomio gosime kere kerwali okine egento yakabere gavana bifam inche na chora tubo samaro kinkorwe seiga yobo nyansi nkabo mo kansera eka na beto mo kansera abantu abonsi ba chora tunyamire ngima ba jete buonda ba kansera bonsi pi they came to my home ko bango montorwe nyomba yobo nyansi na ndo akachukura landslide ena akachukura side ya 2000 oyo roko mbwati ga bwati chukura 100 ba te batango bo nyansi me no to konso monta beksa nkabe sambo samaro paka boni ga my record has not been broken genda moboli omingo alibo samaro bigege anke gorolenge ochimate na ngenda do kwana omweshimwa kimoni you are young daudi gari ngomotambe samu na mwa batalibo ngakyangana ekera basaja baetaga bakani wunga talinu na baba bakaliga kimoni you are very normal kali na omo no mo chino moke na ndena debe abandali kimoni ke utachimba batali buhera tali moni libe kile tuka mokano ko lieme gati yakiresi yake eke moni ngalia gake kako charo kakanda irongo kasoma nganyimbe kana kwatimba babakarali wachisi sita kana kwatimba belie tika kamba bakaito kana ko ya kamoni gaita kache kubwati bindi bana ndo batebiga tika tokonyo mo gabano oyo asanga azizi moko manga no moke lakini yo bongo no bongaini esabantu bali bomai bacha ba ukumi murabona mgwale dinga umumansai naro rure naroko ogocha ko boli chikura gusi umumansai mwana ko umumansai ko boli mansai ta ko boli mansai
no mugusia bo yali mama tainga kwana lakini omogaba no ito oyote nenete ntete ne wata bo yoro go so yokorwo oyoru atigaruo chinga kisiabere kwanza bamuranga ibali chani singa bwate iban oyoru olinko rwaro no ama tukabera tatu. So governor, be firm. We are behind you. Not only these people bachira na basi bakwenda inchominko come what may never put kona moga so kemoni nero mugabana 2027 Nyamira abangina bonsi pikorwa na ende bonte ankwanda mongolis especially abagichora bongolis bogichora na bairi bali mora ega tonga karo ke korosiwa ngebwate engoli momatebo engoli elise ebintu mbiro bigo tonga gojo bigo chakero bikoro kwe bioli ebioli biri ne bitebiri bigo chakere engoli bigo tirimuka olio manya go etike egente kali getangani wetike yakabe ubwate engoli yakoraki bogichora nyamoko bansari engoli ebioli biri tonge bogichora bo samaro bo wabu ngaike moni aragambere basi ebioli ebichakere bogichora bigande bo samaro bigande chinjira chance kemoni come 2027 let me assure you mogaba na teyo wa moikere mogaba na teyo bwata bongo bunere mogaba na teyo koda magendero bunere mogaba na teyo ko familia bana bunere mogaba na teyo aratire mebere ko na ko Nairobi ko Mombasa bunere mogaba na teyo wa kesi mibotu ko bwata abane bakori miba chenche na mbende omogaba na go koira to chenche birengeri ebi to chenche madam na ego ko ro chenche kwa moinyoringa kiriba ale go teba na keke omairi pi aigabana nchogo koira bogaba na go kusukuma torara nko irora babonse batenda nande torachaka campaign uno koira nchombe ke minister ya roads ndo si pale chigora paka moino tokore ayo minto mingo mbiamano na ba minto mbiamano asaya mwarure mu advice mwananchi my question ne yereiga na mbeyemo omogichora korwaiga paka mate ebeke buya ande mwebeke tabuya because momanyete wake kura mongina naro yo mole community mukuru enchoro ngayare mongina kuru enchoro njigoje utarago siekerera ntagetego kora igona liekiagera mocha motebe ngatwaje tukabasiekerera kare twaje tusaboyo minto nchini ya Kemon etakuwa makosa yo minto yo sabania njigoje mongina gako nagoje you take just a minute njoo you just come mongina gako nagocha iga just a word biamono sana siribaga bantu ba minto tigamba kwani bwairire buya biamora bantu ba mongorisi buna mwaigure ncheza fania nyakundi nkansironga oyomo bwe team ya engineer Kemoni ditangani togoteba pole na ande buna ba minto bako nagoteba 2027 20p tubwatebirwanero turwana mo na Kemoni tari boigo tiga tubwate si omwana oyo Ekemoni egesinini lakini gekominyo kichimba babwango gyakora gento kieki yaikera twabaganeiria maya nande no torega korera mo na ino asante sana. Hello, God is good all the time. Aba minto murro na mate na bakondi mwensi mbiamuri no turasa bakong nyasa itono muya otuikira siritkeria rero asa gocha kororo mwana minto nyorro bakong kumuletera pole bono tigangira nense amende omwensi miwa kaibona ande kuchi igasuka tigankwane go bono inje igongo tebaiga omwesi miwa Kemoni tigatomwa amaguru gake sireteri o Yesu ekiagera omurayo orenga aokonye binte binge bona arata okonye binte binge mechando bunega ngotoke binyore bibieto nabo konyorate nina mona intwe amona abantu bonse mwesi miwa no igwete egasirio kona gokora genderera na nya sako watisie na ntu tori no tori maega yawo na inde bona toko tebaiga obo mane kwa mangana pare kurmate morocha kane bune saregete iga no mwesi miwa tayo bona ko mwesi miwa ntu bwate kaki moita bakarango kwana mwesi miwa naro bona senge njata iyo tiganya sawo tatu bwatisie karo mwana itako chokotenina ono mwana mintu tayo mwana itonje nande ngaro sarike usi ekara ko chokotenina toba maega yaye nyasawo tatu konye atubwatisie tomwa magoro egara chokoto konya mambia nto kwanja boigo asante sana amaleta ngoro ku Beatrice Mokeira tato minta akoro korango mama ngarabi mbaye nseye
lakini no toramo kebirengererio bono gavana no mwana ominto ndogoteba mina aya asante Biamono madam konye twibira agenda. Thank you so much asa yikwarure. Oyo minto mamboreo ngayare. Councilor mamboreo. Just a minute. Akara tuacha igayo minto Councilor mamboreo karibu. Aya nara menye. Mimi nasema pole sana. Pole sana. Mheshimiwa no Monginoe. Ni familia yao yonsi naijua vizuri. Na yeye ananijua vizuri. Ntotaka kemoni wecha sei no ba pole. Erekera nyoliro bokongu ntogo cha kumwa pole. Na kitu achira. Onyanje saulina abarira mubwate chiredio. Yeah? I'm putting a very simple remark. Mwaka mutembo nyuya. Kia na rambu ya wakwana. Chitimu nechi nyinge. Chira ase president. Lakini otalikorra. Nechi timu nchirechi nyinge asike moni. Otalikorra. So e timu yate na ere timu kemoni. Nerombu ya. Nechinde nchiro chire kando. Twensi genteke nene. Nkura kikwaretera omugaba na kimoni kuruseino ntoria mangana 1000 lakini chikura chiko barukurwe tu kiao chitoke chikura irenga ibiri gozi chiburi montagarata buya Onyanja. I'm making a remark. Nchebuna nyabuti manyana abeto mukansora 1992 kinda gaisia mwaka 92 ncheno mukansora ande mate kindo mwisi wasako ndigereria by around emyaka ine menge sana na ara abeire kisiasa obuli muna buo bonge inchonyanja manyingane no maito mumrone asa gokora tindugo kwa lakini amanyingane ngusiyale tebyo mugako lyo minto matiangiga tumwanchete 100% lakini tatebanga na abacholeire nyarebe atige abantu bagende nomination bachoro bakore umuchuchu uria oyo goeto umuchuchu onye nobo chumbe ne royo onye nobo gabana ne royo onye nobo MCA ne royo lakini to basako tenga ki nganyarebe ngana atebire nyarebe bono rindi urambe kero umuntu ntatageti aye ningu anjete togocha kongechia otugute kura yao nargo kubekera yo bonene ntoigwana ineyo tigo umuntu agende torobere oyo kobwa koreki ngane yaroko ewe ticket chiteki ticheme teime ndogotaka lakini mbona ndero mwanjete bano unyanja muhikeria report yeyo umugambi kimoni umwana ona na rupole isiko yensaka ya umurana roriyo mu makanika ben ya olisobere miruka tanyari tigoicha nanga siringi 500 na inche nkorunde siringi 1000 ya nchege ntonko basaba abantu ba rogora tako muchayoro yo mubere egente kenene onyo koro muirio na ndiko mwanjete abantu mbarenga kwabekire bago chikobekera kimoni ekura na ndi mbarega kwatebire bere chest moko genda mugende buya yesoyi Biamono yo minto mambareo biamono asayo na erabona rure rimaki aba minto Nyamira County genteka mototo target no korisako readers. We don't want to recycle readers. Biamono tigangire di bageri gande te our excellency our incoming governor nere arurambirambi aya ande buna tu amoire pole egere nere na bago choto apore iga yo minto governor karibu. Biamono mheshimiwa Charles
ya mate, viongozi ambao wamefika hapa, wananchi bonsi piba ikire family yetu, my friends from all over Nyamira, the people in charge of security, especially our officers from Nyamira division, our friends be kanisa, the media people who are here, our teams, na abantu bamito bonsi bamongolisi na bakwa nimbia mole njeno mwana ino ndokwa na mangana mange ndara bakwa ni tete umonge no lione vera yaboke o chire nale bakwani lingane limegero tokora mangana bakwani ko bakwani wo katete tokwa na mana mange abantu baminto efamilia ito yonse rairi mwana minto rairi pole kebuke kenekero ono etokoremerere ndi tugusabirana mutusabire familia yaito kurugora ari mpaka mate familia ito ya Mongolisi yonse mutusabire abantu bamintekero moko genda zigente kenenda abatebinga moko genda mutusabire kine kigente kenenda abatebi nande nkwana sinini no ndaiti nkwana abangina ba Mongolisi moro gaki kurwa nchora moro wala lende kimororo no ngasigo mumaite sabali lito na kitokwenda mumaite na kitokoruga mumaite na kitokori kichingo wala lende monya kongita bie kego cha gukinga kielingwa kige ture linte ne mwongina nyabeta isiko moika nonde na inwe notole na inwe asoba kongu na samaya notole na inwe igombu ya mono na moikire gutoreresia aso mwana uyo nyambu uyo rarire moko genda mokwenda buya mono Nyasawe. Asante mbia mono murugione lero ndo setetelie kawaida iri mokondora bali mokondora igendo ndete kwana nekemo muswati mintoraeli bana ba mintobons abakoyone bara yamate monginaraeli kabo mokongu twaitira mangana twanyorera matuka mange lakini nate byomo Father Benedict acha ire libage acha to sabere kiagara twarorire ibinte bikongwese bwango betalie biya yoni nyegendete Nyasaye na torusi asa mangana ya togenda takorora. For the last 2 to 3 years tumepoteza watu wengi kwa hii boma. Hiyo ndio inanifanya nasema hivyo. The reason why I started crying nikikuja nikiona hii mwili, nakumbuka ndugu yangu marehemu ambaye amelala pale. It's not a good thing, but for the sake of continuity and for the sake of the family, wacha tukue kitu moja. Nataka mix Kiswahili, Kisungu na kila kitu because tumechanganika. I want to take this opportunity kwanza niseme asanti wale mmefika kutoka Narok, wale mmefika kutoka Nairobi, wale mmefika kutoka sehemu mbalimbali za Kenya ama za Nyamira ama neighboring county kama Kisii kufika hapa kutufariji, nasema asante. Especially Pastor Tonui who alisimama hapa kutoka Narok. I want to take this opportunity to salute you and your team for the good work you did for us wakati tulipoteza huyo kijana mdogo. Kwa hiyo nawapongeza kwa hiyo. Kijana alienda kwa ghafla. Mimi siku ile Friday asubuhi nikienda kuamkia nilikuwa nimepanga kusafiri kuja Nyamira kwa mambo yangu. Ngake ruesi nikapata simu kutoka kwa one of my sisters, nikaambiwa so and so amelala. I was shocked. I had to suspend kila kitu na iliniguza juu, ilinikumbusha mambo mingi sikuwa nataka. Mbia nyorete binte kenga kekero mwana tawati kana ndo mwana Nyamiro rale Nyamiro mintoga na ndo twatinde ko mwana unde chusi njasumbua.
igo tigatusebere umugina Raeli naende mutusebera abantu bake moni kiagera tali buya kora chimbera kera litu komochi lakini ende ninyege Nyasaye na torusioro egento kende tete goteba na I want to put it in a different way juire mambo ya kinyumbani yetu nimemaliza. Wengi wamesema wanahitaji mimi nisimame ugavana. Kwa kweli mimi sisemi ati sisimame ugavana. It's true, I'm one of the senior civil servants in this country. I've had an opportunity ya kufanya kazi kila sehemu ya Kenya. Nimechangia maendeleo mingi kwa kupitia ofisi yangu. Kama Wanyamira wameona naweza fanya kazi nao, mimi niko tayari kufanya kazi nao. And I think I will deliver and I will do a better job than some of the people tunaona wanafanya kazi Nyamira. Kama wito wa Nyamira mimi nawapenda. Ile ndio yego nsukuma neke. Hatuoni hata tunapita. Lakini tuko na viongozi vile vya tevele tukiteko bakuna. Lakini wakati huu nywele itatingika kupitia kwa Engineer James Kemoni. You can take it to the bank. It will not be easy for them this time. Tukanyagane, lakini naamini Mungu ndio upeana uongozi, lakini tutakuwa mbele yao. Mwegeneti abakichora baminto kitutu masaba simuko ndani, tutafukuza wazee waende tuandikie barua bio box, maua bio box borabu, si ndio? Na sio wamefanya kazi lakini maendeleo yetu iko chini. Kwa hivyo tunataka viongozi ambao watasaidia vijana wetu watoke kwa hii kinywaji, mambo ya ajira. Tunataka madawa kwa hospitali, ani kwa viongozi wetu wa Nyamira. Hatutaki kuona kila wakati ati sisi kuna watu wa EACC wanaangalia viongozi wetu walitumia pesa namna gani. Lakini kwa hii nataka kuwapongeza kuchukua hii hatua, because we have had a lot of nonsense and mediocrity from some of our leaders and impunity. Monda watoto evina jiwezo mokuboli njere chechi. We have given a budget of billions, lakini hakuna barabara, hakuna maji. Tukikuuliza unatuambia wewe huwezi fanywa kitu yote. Sasa utasikia ile mambo itatokea pale. But let wale wanafanya ile kazi, wale wao kolega asili babe fair and transparent. Kama mtu amekuna pesa ya mwananchi ya Wanyamira arudishe. Yo lile chibesa koleki. Yo talieti ati mokebuoye. Ikine kitoka neti gotingo kwa na mwana mange abantu ba minto nataka kuchukua hii nafasi niseme hivi. I want to take this opportunity niseme asante to the local community. Abantu ba minto so goikaga goje gotobwate sio mojego. Ndio tevambia mono ase viongozi vya kanisa walimwaikaga. Ndio kitoko tevambia mono viongozi wote wale my supporters ama wale wapenzi wa Kemoni ama team Kemoni so goikaga kusimama na mimi. Kwa hivyo nasema asante. I also want to take this opportunity kusema asante kwa mashemeji zangu, kwa wale tumeoa kwa boma zao, wale kazini zangu, wale wote wametoka sehemu mbalimbali kufika hapa na mashemeji zangu zote. Kwa hiyo nasema asante. Nataka kusema asante pia kwa Naroko team wale wamefika hapa. I also want to take this opportunity kusema asante kwa security team ikiongezwa na Kopiro. I didn't get your name but you are the team leader. Nasema asante, endelea kuweka usalama Nyamira na tunashukuru kwa kazi mnafanya. Karibu. Nataka kusema asante kwa familia yetu kukua pamoja kwa hii maneno ambayo imetupata. Kendo ndade antoba minto makweli na makoro tuendelea kubwatera namo igere tokonyane. So sitaki kusema mingi. I also want to say finally our media teams who are here, nataka kusema asante kwa kufika hapa. Hapa ndio nilisaliwa. Mimi ni Mnyamira halisi. Mimi sio mkaaji wa
Njeti ni moja mwaka wana wa Maro jese Inje no yo ino na ende no monto menye tena ino na ende ningenda komenya ninu kumurangeli bakali wakole gasi lakini ningole gasi engia era agokia abanyamira ninu mutu ara masikani jetali besa nkoligi ngendo nkoligi no kovalenta ara masikani na magendereo nyamira no yo tegeto borayo buya tali gochikoligi bo abamanyi Yotoligi omwano ito kindere tega somete nintu omenye tega egere tatue obokongu bole imebwa Nyamira ekiongozi kego chakia Nyamira this time no mondo kolenta amabadriko a solution lichi bilyo gotatu obokongu bwa Nyamira and I believe esa abantu bali baro 10 bose 15 Gemoni is the best choice for Nyamira. Gemoni is the best choice asaba gichora waito. Gemoni is the best choice asaba antoba borabu. Gemoni is the best choice asaba antoba kitutu masama. Gemoni is the best choice asaba antoba noti mogirango. Abana waito bwata chikura dokole sabali mapema. Mbiyamono tiganya saba seseni. Tigato tuto mwano itoga. Kwa hivyo nasema asante. Thank you. We are persevered and mumenena mengi. Kwa heshima kubwa tafadhali ningependa tufanye chambo mbili. Kuna mambo mawili tumepakisha alafu tumalize. So with your respect vile tumefumilia namna hiyo na ningependa pia tufumilie tufanye hayo mawili peke yake. Tufanye maombi ya mwisho. Our aspiring governor, we have had a lot. Vile viongozi wengine wamezungumza na ule ufundo ile sintimasis ambayo tunasirikia kutoka kwa serikali ambayo iko kwa sahihi, serikali yetu ya ugatuzi. We hope it is going to be over. But my worry, wale wenyeji ambayo tunatoka sehemu hii abagichora babaga na basamarotule the neighboring members wale bakurwa se governor, siku ya kupiga kura utakuwa wapi? You know, sometimes inaweza kuwa siku hiyo imefika alafu wewe ulale usiku mzima, ulale mchana wote, alafu ukuje kuambiwa kura tumepiga. Please wake up. Kuamuka na maanisha ya kwamba tuwajibike na kile kinywaji turudishe chini tafadhali. Ni mambo mbaya sana ambaye mahali kiongozi anatoka alafu wewe tu umelala. Wakati watu wanapiga makofi wewe bado kwisha. Utajua ni lini kura imepigwa. So wake up, ndio tumusindikize ndugu yetu Kemoni aende pale mbele atuletee maendeleo. So ningependa nimlete mheshimiwa, tumesema ni mheshimiwa Achoki ache mbele atusaidie kukusanya Erongori, alafu tufanye ombi la mwisho na tutachukua kama dakika 10 hivi. Tutasame mwili kidogo ndio tuelekee kaburini. Kwa hivyo mheshimiwa, karibu. Asante. Wana lende ya ikirasa to bwana rata kurwe Rongori agara konya murochi mune family ere. Yeah? Tigato saberwe agara to correct Rongori. Biamon. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, tuacha mbele zako, tumejikabidhi mikononi mwako uweze kutulinda leo na usiku kuja na siku zingine. Tunaenda kutoa Erongori, wale ambao wataingiza mikono yao kwa mfuko uweze kuwabariki na uweze kuwatia nguvu na wapee neema nyingi waweze kubarikiwa siku zote. Tunapoondoka kwa hii familia iweze kubarikiwa. Tumeomba machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Buya mono. Bono timanye mukonga muri abantu babere iga bagende gochialia because yegetirumbo kokero nande monge sani eyigocha umonta abama ate barete gocha. I think bali balenge gotosaidia gosangiriri kurwalia instead yo goturumbuka gocha obale bring them wache bagenda gochirugorali. Hello. Naba mahata se banda na omokoleta gocha na a family. I hope omuntu narore gotomeru chibesa na omogoto enamba egere batume olio tabwati cash. Abale panda leta gocho olio bwate cash no yo tabwati. I think the family should give the number egere ebese tumugocho. Asante. Hello. Ebungacha ka kwa na wana mwe bangero ngoli nkuruwere. Santi. Ngoli obwate namba kurwa se family. The number is 0718 89 8850. 0718 89 8850. Ekorre kananga it has reached the end. Tigatokole kwerendo ndenaro nando tigaira gosito gosikera. Ondenaro otora siekere pia mono. Tumeshukuru na kwa uvumilivu wenu, na Mwenyezi Mungu awabariki sana tunapomaliza, na ningewaomba tusimame tufanye sala ya mwisho alafu tumsindikize marehemu kaburini. Wale tunazungumza tumesema tusimame na tunyamaze tafadhali. Leo tunatimiza kazi ya kulisika mwili wa mtoto huyu ilivyo desturi ya waumini. Tunaomba kwa matumaini Mungu afufue mwili wa mtoto huyu siku ya mwisho. Mtoto huyu alizaliwa upya katika ubatizo, kwa hivyo tunasadiki kwamba amekwisha ingia katika makao ya Baba yake mbinguni. Nasi kwa matumaini na thabiti lazima uzima huo tuombe Mungu awafariji wazazi wake, jamaa zake, awafanye sote kuwa na imani ya mbinguni. Tunaomba hayo machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu atubariki sote kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwendeni na amani. Ibada yetu imekwisha. Kwa
Tutawafungulia mwili kidogo wale ambao walikuwa wanataka kutazama for less than 10 minutes, alafu tusindikize mwili kaburini. Toko bamanyanga twatebi gwendagira nera ali arosigwa igo mogwetera ali ga ruguru mwa gwendagira ya karomo kogenda mogenda muri ne chinguru awa kaga endagira ni motikale mo bangu endagira aba muri nyoroga umutori bali barwale moche enyomba ya ruguru egero moye gwendagera oro bia mono abaminto bonspi tigango tuikaranse no tuikaranse teiga endagira ngo chere gocha ega kamuranche timogenda endagira ngo chere gocha chigali chirichire para Royal Metropolis chigali ga ne chinde tafadhali genda murusukiga abantu bale bagosoka moigolera abantu bande epara ne nyerere igolende uneli ya Royal Metropolis chikanjire chirali ansema bagani bale bataite gosoka kindly genda musuki chigali chimbia muno igaba minto tiga tuikaranse teigo endagira ngotirimbokere kerokene nane nereriere rogoraria mondo kwenda gucho obe saft biyaigo na ndoragira buno baremu ndagira ne nyinge kamuranche timo basigo suka
mo basi gosuka na wale wako na gari imesuia singine pale waisani, mwende musitoe ili wengine wapite waende. Madereva yote waisani, mufanye bidii ndio wengine watoke. Thank you. Chinteraba chonsi chechigari chire para liganda ngomoso chigari chaino ime mosukie chigari chinde chigosoka chinde chigosoime. Madereva wote ambao wako na magari pale katika njia wamezuia zingine kutoka, zingine kuingia. Enda kwa gari yako ndani uone kama umezuia wengine kutoka. Madereva wote kutoka Loyo, Metropolitan na zingine Narok Line, hizo zote madereva waende kule, kuna wengine wanahitajika mahali kwingine. Asante. Musikia Bwana, leta amani pale Yesu. Kijana huyo anataka mwezi, amekulilia Yesu. Oh, kamupe mwezi anayetaka Baba, maana Mungu unapeana kile tunachoomba, na mwingine huyo Baba analia kwa sababu ya kazi Yesu. Mfungulie kazi
Asante Bwana, asante kwa damu yako takatifu, damu yenye uwezo, damu yenye nguvu. Kwa hilo damu tumepata nguvu, tumepata uponyaji. Hallelujah. God bless you so much. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Thank you for tuning in to this channel. I know we are connected in spirit, and God is going to do something new in your life today.